Hagajinga lekai Premier League hapreng ke Wolf Persia ke Liverpool haba pai shagna ke jinga lekai ke Wolf kala khur ke nam job hadin bagalala ban Pynliem salit ya ke Liverpool da arla ka way bari ke gol pen job ke Wolf kala yo ban Thep hashwa ban kut ke jinga lekai kata ha minit ke bakandai peu plus sau Hagajinga lekai French Cup quarter final hapreng ke Reims Persia ke Starbucks hagan ke jinga lekai ke Starbucks kala khur ke nam job Adin bagalala bat Pynliem ya ke Reims da arla ka way. Hagajinga lekai Italian Cup semi-final first leg happening ke Como Persia ke Inter Milan. Aba pai shagna ke jinga lekai baro artali ken hun kia khai Khlem la bat pen khijar. Nadu bastang ke jinga lekai Haduh bokot jong ke jinga lekai. Hagajinga lekai Copa del Rey semi-final second leg happening ke Barcelona Persia ke Atletico Madrid. Hagani ke jinga lekai ke Barcelona kala khur ke nam job. Hadin bagalala ban Pynliem ke Atletico Madrid dan Lanot. Baria gini ki lai gol jong ke Barcelona layo ban Thep ar gol dau Bernal bat shigol layo ban Thep dau Rapinha. Hynrei wala ke Barcelona ke job ya gani ke jinga lekai second leg kala du ban Rung Shah ke final haga baga Atletico Madrid katam da saula lai haga gol aggregate haga baga Atletico Madrid kala yo ban Thep adu saula not haga jinga lekai first leg haga jinga lekai AFC Women Asian Cup happening ke China Persia ke Bangladesh haba pai shang dengan jinga lekai ke China kala khur ke nam job hadin bagalala ban Pynliem ke Bangladesh da Lanot haga way pat ke jinga lekai happening ke North Korea Persia ke Uzbekistan haga ni ke jinga lekai ki thei lekai juga North Korea kila khur ke nam job hadin bagalala ban Pynliem sok ya ki thei lekai juga Uzbekistan dan Lanot